chỉ bay ule la rem ro ta khiang te kan ni a tun tum chu budget poimo zual mi puiten hen thleng phak le mitin chhor tangkai thei tura poimo zual te lorin kan soi anga mi pui sarkar din tiam tu pulal du ama kai hroi zpm sarkar hian mi puiten hen thleng phak budget an siam rengem aeng lai te hinge kalphung thar ti le opposition le ruling thlia sang lo budget ani nge yem ti te hriat tumin sangni somni pali somni panga budget hi I han bel chiang te tin sarkar kumkal to kumni kalta budget te ne na khai khin na ne kumina kan budget poimo zual te hian engtiang in nge mizo mi puite ang hong don mizoram hian chhortangka in ma kan son pha mewangem ti te kan thlir tel don ani zpm sarkar thara mi puiten ham thanna kan don tur le kan don thei tur te nen lama thur chuakin tun tuma hian sangni somni pali somni panga budget hi kan bel chiang don ani a in chung kwale in khotlang in chhor thei tur kan budget thara in phum ru te hi I hriat ve lo bik a thalawang chu wangin he video hingun taka ngai thachungin uluk takin ilo en chuak dap don nia thupuya kan lu tak tak ma in kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi thai ti chuan mi tam zokin an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia tin comment manga in ngai dan te tar lan konga tu ma in thlung lo turin kan be se ya cheu budget thar soi ma in budget hlui chungchang hi soi ma sak angai thi budget thar ruang am le ni phung tu thril tu poimo takania wangin le kan din hun tlang pui hriat na nar poimo takani wang ani a chu kan din hun min thril chiang tu chu revised estimate ani be se na in sarkarin budget a han siama kumma lo top meu chuan be se na asiam budget chuan a then la ya be se a phalowa a then la ya be se a khum ve thunga be se aya tamemo claim emo sum alut theya chutiang bukin sum man zat po be se lok a in atam theya a claim thei boka chu wangin sarkar kum top apiang in revised estimate hi siam thina ni a hei hi Reserve Bank of India RBI in an ending nuwa ti chua actuals ang diak ni lo ma se budget estimate BEI chuan revised estimate RE chuan sarkar sum le pai din hun tlang pui ati chiang tabik thin ani puzoram thanga kai hroi MNF sarkarin chadlak mi alowa tram khat aman top don akum nga na khan Mizoram Gross State Domestic Product GSDP chu cheng vai bel chasing thum sanga zakwa le pali point bial pali ni turin aduang loka ma se kumahan top meu chuan kan GSDP ni tura duan lok aya sang cheng vai bel che sing thum sangkwa zathum somnga panga point paruk pakwa zeta ain vor chhota dor maya hei hi thillom om takani kumsang ni le somni pathum chunga kan economy thanna kha za zela som point pakhat pali ani a kumkal mek sang ni le somni pali chungin za zela som point panga in athan be se ni a kumthar sang ni somni pali le somni panga chung hian za zela som pakhat point bial pathum ma thang tura be se ani kan GSDP thanna percentage hi kumsang ni le somni pathum khan za zela som point pakhat pali ania wangin kum khat nu kumsang ni le somni pathum ni li chung khan za zela bial point pali pakhat chowin athang tina ni a pulal du ama kai hroi zpm sarkar hian za zela som pakhat point bial pathum a thang tura an ruang man lok hi atakin lo thleng dik po ni se za zela bial point pali pariat chawin kan GSDP athang don tina ania
nikum revised estimate RE atanga kumina apun na tur chu cheng vaibel che sang riat zaruk som riat pakhat point pariat pathum chau ani don ti na ani GSDP manga Mizoram sumlang lu pun na hi tlemin bei tham hle ri ma se akiam zong le aniam zong ani lo wangin alomom thokhat hle kan ti theyome sarkar kumkal mek sangni somni pathum ni li chung hian sarkar in cheng vaibel che zali som pasari point pariat pasari lalut theitura a in chut lok lain revised estimate tarlan danin cheng vaibel che zani somnga paru point pasari pani chau ala lut thei thunga deficit lova surplus budget ani thei hi thillom om tak ani rualin a in chut lockdown aya cheng vaibel che za somruk pakhat point pakhat panga zeta heu khopin sarkar a in chut swal ani engpo ni se cheng vaibel che zani somnga chuang zet aseng lu theya wangin a tha thokhat hle ti in angai theyang heti lai hian sangni somni pathum ni li chunga sarkarin asum lang lu aya tam aman hi kan GSDP atanga chutin zazela pathum point pali pasari chu atang ka fain cheng vaibel che sang khat zani somli pasari point pani bial z ni tura chut lo kania sarkar kum top lam naya revised estimate siam ani meu chuan cheng vaibel che sang khat zaria somruk pani point pasari pathum dor alo ni tadai maya kan sarkar sumlang lu ne na khai khina kan man tam lam hi GSDP atanga chutin zazela pali point pasari pathum zet ani ta hem mai ani hei hi thil du om lo takani a ma se state pachia Mizoram te ang tan chuan kan tun din hun thlir phei chuan lang lu aya tam man hi thilin me tak alani ri tlatani amaro chu pulal du om hian a budget phar masak bera hian kan fiscal deficit chu kan GSDP atanga chutin zazela pani point pariat pali aya sang ni lo tura in chut lok an ni thu apuanga ZPM sarkar hian a in ruaman le tum lok dan ang hian kan fiscal deficit chu zazela pani point pariat pali aya sang lova akhung thei chuan chu mason na ro pui tak ani theyang hemi chungchanga hian ma se ti angai tlat thung achan chu sarkar sumlang lu ti punna tur a om nual don wang ani theya mason nan ha tho ti tlem deuh emo lak lu aya chuti te chiama sang lova banei tum wanga kongsang sanga in sheng na tepo akok tel thei tlat chuti lain sumlang lu aya man chua ti san te chiam ri lo hi khuare ta na thil tul le poimo takani wangin leibanga tak mai state ni reng ai chuan tuna du omin langmoi farhan ri lo ma se damdoi kha ei ang deuh ani a kan la dam pui jok tur thil ani dona wangin kan fiscal deficit rate hi asang zong ni lova atlem zonga atlang hiam thei chuan chu thil lom om tak alani ngei don ani budget thar kan soi ma le budget hlui chungchanga kan thu kharna atan chuan kan sarkar kalta khan primary deficit ni tura achut lok zat chu vaibel che zanga somriat pali point pakwa pasari chau ani lain revised estimate a chuan vaibel che sang khat za somkwa pakwa point bial pathum ani dai thum kan soi thoi thuak to ang khan sarkar hian mason na chi sang a tho renga ngaya asum lak lu in phalo ma se lon te la in mason na nakal pui ngar angaya chutianga ta na alon lak te chuan apung an nei zel lo theilowa chu wangin lon lak zat le apung ne na rulna tur te tel vekin fiscal deficit hi chut chwa thin ani a ma se lon rulna tur chut tel mi alova kan lei bat zat chut chwa na primary deficit chu sarkar sum din hun hrisel lo hriat na poimo takani primary deficit atlang hiam chuan sarkar sum din hun a tha ti na ani a primary deficit hi bial ani china phei chuan kumkal talama sarkar sum pung ba terul nan chau sarkarin poisa apuk emoni le ati theyang chu wangin
sarkar primary deficit niam lampan zel hi te khong poimo top khoka man lo thei ani lova kumsang ni somni pathum le ni li chunga kan sarkar primary deficit tura chut lok zat chu vaibel chezanga somriat pali point pakwa pasari ani lain kumahan top taruaya revised estimate RECM ahan ni meu chuan kan primary deficit zat tur chu vaibel chesang khat za somkwa pakwa point bial pathum zeta ain vor sang ta dor mayani leiba atam chuan apung rul tur po atam ti na ani a chutiang taka sarkar pachhia le tlak chiat lampan mek tan chuan loan puk thei zat bithlia asang thei ngai lova kan primary deficit zat tu ruam han lok hi alet ayatamin apung chaudor mai ti na ani a hei hian kan sarkar ron ta kha sumle pa ya chuan apathe hle a abei sei aya alet aya tamma a sumpuk thin ani ti chiang takin min hriat tirani khaile sarkar masani phungle din huntlang pui chu khati chin kha niri mai sela tuna chuan ZPM sarkar budget masaber chungchanga i hanin sorbing to teang kan hriat theu angin chief minister le finance minister ni bok pulal du oma chuan budget speech a sarkar malak tumdan le angai poimo zolbik te atar lang to a tuna hi chuan kan sarkar thar kalphung le ni phung tura finance minister soite kha kan soinon vek seng don si lova lo langai thave lo emo chiang le zwala hriat tuma ngai thlanon du tan he video description a hian pulal du oma budget speech masaber video link kan da a khonga in ilo en mai don nia pulal du oma hian sarkar sum in dailo na phuruk na atan in ren chem policy chi sang sang arwa man thule a thei chin china in ren chem taka an kaltran nek to thu asoya in ren chem ringot hi atok zodon lo ti hria in uluk taima le huap zau zoka chia khon le la khom te chia ti pun na om le tul zwal te ti pun ba ka apung oma sarkar sumpuk thin te ti tle matuma sarkar masalama kanla mu ngai lo le kanla mel hrian ngai lo po kumsang ni somni pali somni panga chung budget a hian an ron tel nual ani ti kan hriat kha chung te jinga chuan heng te hi han thur chuak bi kila pakhat na thlai thar thlan bik pali so thing ai eng marcha le mun phia te hian minimum support price siamin budget a po DRH da tel to ani panhina Mizoram Resource Mobilization Committee MRMC din le sarkar manrua emo bungrua le khol thil man tlak to lo disinvest te ani pathumna ruilhawa wanga har satna chi sang sang te sutkian nan cheng noi somnga da ani palina ZPM sarkar flexi program atan hand holding policy kan ti mai bana kai policy atan cheng vaibel chezani da ani pangana khosak har sa zolte tana athlona mithiruang thingtlang kholama phurna atan cheng vaibel chenga da ani parukna healthcare scheme a sum in dailo phusuk nan cheng vaibel che somni da ani pasarina kumsang ni le somni palichung hian mi pui kol phetha chinman ti punani don lo parianna rooftop solar system warzok le changklung zoka kalpuyatum pakwana tar chomna emo tar pension Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme nuaya mi pakhat zela state contribution cheng za ni thin kha tuna chuan cheng sang khat ni tura ti punani somna meichhia te choi kan nan avoi khat nan Mizoram budget a hian gender budget ze telani heng te ba ka hian thliar sin deuh zawk du te chuan soitur le abi ka tarlan tur an la nei nualang ma se he video a hi chuan chu tiang zong zong te chu kan phun kim vek siang don lova chu wangin kum thum chung kum ni kalta le kumin sang ni som ni pali le ni nga budget in thauna te apun na te le sarkar malak tumdan pui tham deuh deuh kan hriat theina na
department malkhai enge mozat te ta na sumruam man budget estimate I han clear ho tiang kan clear ho tur budget hi kumsang ni le somni pani somni pathum kumsang ni le somni pathum somni pali le kumin sang ni somni pali le somni panga budget te an ni dona kumsang ni le somni pani somni pathum budget hi RBI in an endik vekto nu actual ni a actual ti chu angya langanin ti in emo diglo le felhel om to mi alo khopa RBI in a endika apum pui thap to ti na ani nikum sang ni somni pathum ni li budget te ero hi chu budget estimate BE le revised estimate RE te an ni a budget session hi sarkar kum top ruaya emo sarkar kum thar tira emo nei thin ani a nikum sarkar kum tir khan sarkar sum mu tur le manna tur te an ruwa man loka chu budget estimate an ti a sarkar kum alo top don meu chuan sarkar sum mu le man ralte alo dang lam na satamai thina sumlut aya tam manna te po alo om thei ta hial thina ni chu wangin ruwa man lok ba ka thil thleng te mi puiten an ai o a an thlan tlin te riat puina le remti puina tel lova man ngot athiang si lova chu wangin sarkar kum top apiangin budget en non to nu revised estimate RE chu sesona pharle in house pompuina an deal thina ni budget estimate le revised estimate te hi in anglovin in thlang viau thin bok ma se chu chuan tangkai na le poimo na nasatak anei thin sarkarin arwa man lok angin ke apenem arwa man lok aya atakasum hu le senso atam si chuan tum lok aya na sa in sarkarin ma ason ti na nge ain ruwa man lok anglovin ke apen ta dai jok ti ta chu zona poimo tak assembly house chawa soile chai thiang ani a hei hi ram nuk khoi ani tlata wangin apoimo ta em mai thina ni kan chief minister le finance minister ni bok pulal du oma hian puzoram thanga kai roi MNF sarkar kha budgeta in chut swal na salutok thina apu kha ani a budget estimate le revised estimate te hi andang lam fo thin ti kan soi tak na a chut lok le ruaman lok pelviau lova budget estimate le revised estimate aom chang a om thei fawa abik takin mason nan hathok ve lem lo department engemaw zat te demand kan en hian sarkar hi in chut swal duai lo le ruaman lok ba ka uchuak taka chelo turin a in ven thei ti kan hre thei ome sarkar department then khat sum thuninu kan ti mai chi hi an om ve lo thei lo ania entirnan general administrative department te secretariat administration le adang te hi sum thok chuak lem lo mason nan hathok chiam lo tur chi an oma department then khat ero mason nan na an tho lova an ni turang ni phalo an om ve boka department then khatin kongpui siam tui khwa siama kol phetha siam chua bel le khel mol te an siam mu lain then khat ero chuan tuin hati pun sigle savon hin ramngo siam le mason na ni si choble chila ma kan son pui duai lem lo thilte an boi puya then khat ero chuan kan fai rel bel ti phaya ti pung thei khopin na an thok ve thung thin mason na thok tura duan department then khat kumin hian mason na thona tura sum pek bel te chiam lo an om nuala chuti lain agriculture PHE le PWD te ero amaka vul an ni thunga pulal du oma kai roi ZPM sarkar hian eile bara kan in todel na tur angai poimo ema wangin agriculture department chu nasatakin mason na thona tur sum a che ran saka heti lai hian agriculture nena mizomi puiten kan kalkop puitlat thin horticulture le department then khata soitham mason na thona tur sum ruaman manglo a om nual thung engpo ni se ramle achunga cheng mi puite hnen thleng phak mason na thona tur sum nga deu tele mason na thok tu turadin department poimo zwal deu te demand I han clear ho te ang u kumina hian mizoram sarkara department le board sang te demand somli pakwa zet assembly house pompui tura chhop chua ani a
chung zinga mi puiten kan hriat chian atana tul le poimo zual som paruk ka thur chuaka heng te hian engtiang in nge ma an sona an sum din mun tura sarkar ruah man sakle an malak na tur tlang puite kan soi anga diman then khat mi puiten ataka kan chortang kai ngal thei turte po kan soi dona wangin he video hi beng sikin ngai thala ngun takin ilo thlir don nia kan thlir ho masak ber tur chu demand number pakwana finance department ania anni hi anni kum masa khan mason na rural din nan cheng noi zanga le pasari chawan manga nikuma ve thungero khachuan mason na rural din nan sum an chep sang nem hle in than kumani wang emo SEDP an semwar tum wang emo ani mel ma se an sarkar zui tak lo wangin an ruwa man lok zat sum an mang talowa nuai lir nuai khat sing khat sangli zasari mang tura in ngai khan nuai sangli somni paruk point pakwa paruk chau an mang ta a sarkar zui talo na na chu SEDP atana an sem chun zom thei to lo wang te po ani ange kan sarkar thar hian bana kai policy atana a che ran wang emoni te reng revenue expenditure atan hian cheng nuai lirin nuai khat sing ni sang khat zakwa som sari zet arwa mana an ruwa man zat aya tam an man lo po in kumtina kan budget te ngai tua chuan finance department in mason na rural din nana sum arwa man tamber kum ani thei hialang demand somni na hi school education department ani a he department a hian capital expenditure atana sum da a om ngai manglova nikuma kan budget a po khan capital section atan cheng khat ma ruwa man ani lova ma se kum a han top meu chuan cheng khat ma ruwa man lok si lovin nuai sang khat zasari som pathum points pakhat zet an mang thung budget thara hian capital section atan claim azong sarkarin ruwa mana amai ro chu revenue expenditure atan an da tam ve thunga maso na rural din na turtin zone si lova heti zozai sumruwa man ani chan hi hriat achak om hle zirtir tu in dailo na phuruk na turte hloti san na turte school building sang na turte zirna kai noi ti changtun na turte an ni arin oma ZPM sarkar hian education reform chungchang an soi war boka education reform tak tak tur chuan sum sen so po atlem viau theilo te po ani ma na nikum kha in than pui kum ani boka MNF sarkar khan sport minister purobad romoi roite kaltlangin khelmual siam le chei that an kalnat pui hle ani kha budget ro man lok na lama cheng khat ma chepsang lo ma se kuma vei meu chuan nuai sang ni zanga somruk pani zet an hmang phadai mai cheng khat ma ro man lok lawa manatan chuan asang vei voi hle sport minister thar pulal nging lo wa mar hian budget manga soidon chuan engtiang in nge sport lama mason na hi kalpuya tumle tia inzo hu a ol khopang capital expenditure tan cheng khat ma ruwa man lok ani lawa MNF sarkarin budgeta anda zat le thokatlem budget anin tuk mai hi thilmak takani phul lem pha ti vel khachu an war viau don lo ni te point angai thayang chu sports lama asset te kan nei tha thokhat to boka infirmi te tan sum irwa mandai to jok te ang anti te po ani ange ma se nikum le nikum masa te ngai tua chuan nuai sang ni zanga somsari pakhat point pani bial chau budget an nei tur hi abei thamlo deu mange o ti wong alangai mai thayani inren chem policy an soi war boka demand number som hi palina health and family welfare a po hian nikuma budget revised estimate ngai tua chuan sum anda tam hluai lem lo sarkar in song he kum atana man an tum wangin hospital le quarter ti vel sakbel chiam an tum lo te po ani ma na nikum masa budget ngai tua chuan demand number som ni palina atana an sum che ran hi ain me viau tho mai ma se nurse le thok tu dang in dai lo chu thu ran doctor le zel po in dai lo na state kan ni si a budget estimate le revised estimate ain thlau viau don lo phei chuan wantlang risel na kai hnoya sarkar malak tum na hian beisei a phalo mayang a ti po a lau thon om thei hial don a lo mule
Public Health Engineering PHE hi demand number somni pangana annia capital le revenue expenditure atana sumruwa man sakzat hi kumdanga kan budget te na khai khin chuan atlem rem rom viau mai PHE tana noi sing ni sangriat zasari somruk point pakhat paruk chawruwa man a han ni tamai hi sarkar lai pui scheme chi sang sang manga mason nan ha tho thei ani lo phei chuan amang an thlak lam deuh hret mai thei revenue expenditure atana sumruwa man te hi chuti te chiamin ain thlau lo na a ngai that lo na khop em ani lo tura ngai ila ma se mason na rural din na atana sum che ran zat in thlau talutuk ero hi chuan ngai atingam zan lo deuh ma se department dangte sum chan pol tura zirin department in pay zone thei tur te ne na an tho ho na azara mason na rural poimo tak tak din thei tur din huna an la ding ve thei tho mai entirnan tuina hum halle tuiti punnan forest department le soil and water conservation department tenen kong mang nei taka ruaman na an kalpui chuan PHE department hian an sum chan pual tur claim talutuk hi an mual phopui viau lo thei tlat ma se ila han ti le teang department mal khaya chuan mason na rural poimo tam tak thok thin PHE te ang department lian le poimo tan chuan capital expenditure atana an sum nei tlem sheranin kumdang ang khachuan mason na rural din teu turin an tha achak tok zo zan lo mai thayani social welfare department sum chan pual ruwa mandan hian lu ati highway fauthin anni hi mason na rural din teu turangai lo department zinga mi anni a ma se nikum masale nikum lama khan capital expenditure atan sum an mangnem riau zel maya district capital thara te office an din nual ti mai lowa chuan social welfare department in mason na rural poimo le tlo an din chiam om thom hriat tur om ngai lo chu wang chu ni yange kumina kan budget a hi chuan capital expenditure atan cheng noi za chau ruwa man anita a rui hlo awanga har san na chi sang te sut kian na na cheng noi somnga an da wang kha emoni don anni hian kumdanga an budget nei thin dan ang lo takin kumina hian revenue expenditure an nei tam hle don tamaya department tamjok te sumruwa man sakzat atlem viau zel laya social welfare department sum chan pual tur apung tatlat mai bi khian mizo mi puite hi taksa rilru le thlaraw lama nasa taka ti mason ngai khopin kan lo tla chheman hle ani nge don hi ti mai te ang eile bara in todel poimo na shelo sarkar awm theilo hial o masin pulal du ama po hian eile bara in todel chu namasa a an nei tur thu apuanga athu soi bo zui na ti lo rual lovin agriculture department tana sumruwa man hi department dangte ne na khai khin chuan claim chelo takani ma se kumdanga kan budget te ne na khai khin ero chuan abei tham hle thung nikum khan mason na rural din nan kan sarkar hian nuai khat chau arwa mana kuma han tom meu kha chuan nuai sing khat sang ni zathum somriat pariat point pariat pakwa zet an hmang loya cheng khat chau mang tura ruwa man na siam tu nge in cheng sing chuang a hmang tina tluk ania eng tiang takana sa in nge mizoram hian eile bara in todel na hna kan lo tho le ti hi hriat kil kel thei ati chakom hial demand number som thum pakhat na hian mason na na tho na na a che ran nuai sang sari zasari le pathum point pariat pali atanga nuai sangruk zathum som ni hi tin zone bi kom lo wa man thei turin arwa mana infrastructural works kan ti mai kudam fe kong le cold storage siam na ti velatan nuai sang khat zathum somriat pathum point pariat pali zet che ran ani tel hi thil chin chiat lak tak ani achan chu fe kong le leilet siam nan sum tam jok awm thei mela Mizoram a hian leilet zola siam thei hi ala tam hle ni awmin mithiam ten an soi fawa puzoram thanga phei kha chuan a soi war thiam hle ani kha ma se kan thar chhuak manga soi lo thei ani thin si lowa kan thar chhuat tlem dan em ngai to hian kan sarkar ron to te khan kumtina in son san dei ngai thingtlang lo thlonan hlo faroi na man atan mi puite hena asem chiam thin emoni le ti maya ol thin leilet nei tha ho hena tractor asem chiam te po ani ve thei tho leilet zol chom na tur tuila kong a thur seng sung to
hanti tura om meu lova leilet phai tro pona tur kong athur sung to alom ti ngot thei ani bok si lo chu wangin nikum budgeta sum zo zai te kha vaimim chi sem nan le vaimim thar tu te vaimim leile nan sarkarin amang nem hle em ni don ti hi ngai tua tham takani eile bara in todel poimo zia thachiang tu pulal du oma kai hruai zpm sarkarin agriculture department chanpol atana asum che ranzat hi sarkar ma sasum ruwa mandan ne na khai khin chuan atlem hle a heti reng reng chuan kanla in todel mai lawang ti po arin hlel om love akeng ko tu le mo phur tu andang lam dei na a demand number somthum pani na horticulture chungchang hi agriculture soil and water conservation le forest department lamte ne na thu in muton taka thokho dial om tak an ni a asang thlia an omangai si a aran pa taka soive lo thei ani lo ma se mizo te hi chuan agriculture le horticulture hi kan thlia sang te chiam lova leilet nei lo te po in thing le thai phun hi kan wara huan chang tlung tak nei kan in ti mu ta viau mai kan sarkar hian ril rung hel het tak puchunga horticulture lama mizoramin atak nge ya ma kan son theina na ruwa man na kan siam a hun to le zep nak emochu khochakram thang duang tak taka te khian indo pui pakhat na malam atang dei to khan an sarkar te khian thapui tho in rabar an lo in chin tir dei to a thla tam takin anin ro chun chho zela tuna hian khati la ya la piang ve lo ho lirin ara an seng chur to ani chutiang thil te ngai to chuan kan puchu ra hun lai te khan rabar te apple te grape tui chi le thei hrisel thalkal sum chang thlai chin lo in ti mu to ni ila kan economy hian amakakin ma ason to nge yang central subsidy a in hat pangang cho atana chin malbari thing thei mu le eng ilovel mai maya in hat tlat lo hian sum chang thlai man to zo le thalkal box si ching war tura horticulture department hian ma alak thuai anga lel om khop ma se kumina an chanpol tura sum che ranzat en hi chuan infrastructural assets siamna atana sum da ran chiam ai chuan thei tiak sem warin atam thei ang ber sem chuak thei turin ruwa man na siam ta jok sela kan sot puitlang jok o machine katiril ru fau thin soile soinu sarkar in so nge kumatana kan chief minister berin apuana wangin demand number somthum palina animal husbandry and veterinary atana sumche ranzat po hi kumkal to tene na khai khin chuan atlemin a bei tham tak zet capital investment atana nuai zan hi chuang or chau da revenue expenditure atan deuh veka sumche ran hi vokpul ri in atuam phone mizoram anga hi chuan thil tul takani rancho a kan la in to del lo na sa a rancho siam na khol bun fur antum ani ngot lo chuan veti hian office sakbel chiam an mamo tori lo ni in alang theini se kan sarkar hian livestock insurance te hi changtlung takin kalpui thei to se chutiang atana an sum che ran chu budget a hian chiang taka mu le hriat thein om phei sela chuan thil lom om tak tur ani nge yang demand number somthum pakwana power and electricity chungchanga hian soitura tam hle a kolphetha a in todel tura malak poimo na tele sarkar masa in tute emosum siam na atana apeng ni om fashan mini hydel project chete te nen lam hian soitura tam khop khokar na tak kolphetha in thunzom na hrui sin lutukte electric ban niam lutukte le transformer thar label om manglo te po hi ngai mo om takani chutiang zong soitu tur chu kan ni lo boka kalsam dei te ang hei ero soilo phalchi ni lawang kan sarkar tharin rooftop solar system warzo ka kalpuya tuma wanga kumin chunga chutiang thilatana ansum da ran za chu cheng noi zasari ani ta hem mai hi alom omin awan nei thak le don ani hemi chungchanga hian sarkar lai puin kumina interim budget an phara khan subsidy scheme thazet zet kalpui tur an puang fel to a chumi bel chana na kan sarkarin sum a chep sang emo asan pa taka kan state project atana da san po lo ni se heizet hi chuan chung ko tam tak athleng phak tur anga yang grid system kher angai lova off grid system hlei hian mizoram hi pawara in todel state a min siam rang berin arin om demand somlina
Commerce and Industries tana capital expenditure man tura cheng noi somli pani da ani hi bei tham rem rom viau ma se thil lom om takani achan chu he sum hi entrepreneurs te ti ma son na sum tur ani ti chiang taka a in zia wang ani leile hral chung changa le de chuan nei konga kan thalai ten pui an ngai na sat zia hi phedu tan chuan riat lo der reng chi ani to mi alo nikum ma sa budget actuala cheng noi sangthum za somli pakwa point pali pasari zet man ni si a mason na langsar mu tur a om hau si lo ero khachu chui chian chi ani ngai chuan mi thanhem ngai ten la chui chiang sela a tha hialang demand number somli pathumna tourism department sum changpual tura hian thil du om te chiam lo alo lang tatlat maya he department hian hlole in rel bol na atan deuh vek sum anda ni mai na langa diktak chuan tunan ha thok tu te le an sum sen so hi pel tori lo sela tual chung le khovel pum huap khwal jin hip thei tur assets puitling siam nan sum tam jok da thei sela ni tur hi ani a thok tu te hlole sarkar in rel bol na atana sum kal ral tam u chuak thin hi tourism department dimana hian alo lang chiang ta hle bi kani de chwa nei mang lo le ele bara in todel chuang bik mi alo sarkar te takte te po in tourism hanga khovel eng an thlir phak fur to la ya capital expenditure aya revenue expenditure ala tam u chuak reng mai hi kanram than mo bok pakhat ani ti lo rual ani lo demand number somli pangana public works department chungchang hi chu soite chiam ri lo ka du jok anni hi mason nan ha thok tu lian ber an na tho apiang phuai luai em zel an ni loi si a an kong pui han siam ve te la hi kong tluanin kan tlan sot trok zel si a hei hi sarkar phong vuan tu tha kan nei lo thin wang khange alkatara chhun rual na khol tak ngel po leilei thei lo khopa sum an nga tok lo wang ti hi khiat chian achak om hial thei thin in ton lungoi na atana contractor apiang ten sum an man ral zo za hi ven le khap thei ani tika chuan PWD department po hian dem le sel ron apum pel deu to ma na kan kongkwal thui lu tuk thin te leido kan har sat lu tuk thin le leiver mai har sat na te hi han su kiang phot sela kan ram hian kong sang sangin ma ason nge yang UDNPA atana sarkarin sum an man na sat thin zia an demand number somli paruk na a lo lang hi alung oi thak viau rualin sarkar na tho lang claim lu tuk loi si ta ngai tua chuan vui mai a ol du khopang budget thara lo lang tui chepai na le tui sem tui lak le tui nati punna tura abik taka sum che san ani ti kan han hu hian kan sarkar hian na tho tak atum tange ani hi ti in ngai a thata sot mai PHE hian khopui lian deuh hlir an hru tlang pui thina wangin thingtlang chengker thlenga tui na hum halna tui lang na ti pun le niang nar zoka khotinin tui tlan tur kan nei theina na UDNPA tho atana hetianga ruwa man na siam ani hi beise na sang tak nen ilo thlir phot mai teang u demand number somli pasarina irrigation and water resources man tura sum che san hi kumdang te ne na khai khin chuan tam mia takani kumkal talama kha chuan kan sarkar hian huan le thlai chom na atana tuilak na siam na a man turin cheng noi sang bi chau an da thina kan sarkar thar hi chuan nuai hlira chiar po in cheng sing bi a han ruwa man ta hluai mai hian ngai ati tha in ngai ati ngam khop mai tuilak na a kan har san te hi mun thuma thena mun khattal kan sut kian thei chuan eile bara in to del na konga mizo mi pui te hian nasa takin ma kan son pha nge ngei tura ngai ani khovel ramzau jok kan thlir chuan tui mangam hason na an thlen tir na mun hi atam em to a lui pui lian tak lai po in sum don ton na le khopui zau pui tui lang na te anin siam chopa chutiang em tin zon phari lo mai la tui lang na nar nei tha ho te ta na pipe lian le rol deu jok sem chiam ringot po hi tlangrama in bengbel mizo te tan chuan leilet manga asian lo kan thar theina tur kong poimo takania wangin hun lo lakal zel tura po irrigation atan hian sum tam jok che ran zel theini sela adu om ngotang budget thar kan thlir ho tura ato berna atana karon chop chu adu chu demand number somli parian na information and communication technology ta na sumruwa manzat hi ani
he dimana hian routling mason na thona tur capital expenditure a cheng khat ma ruwa man lok lo ani a assets puitling le poimo tak din tur an nei lo wang po ni in alang lo ma se an na poimo tak tho nan hian revenue section asum da mai hi kan sarkar hian ala du tok ri ni in alang he department chungchanga up to MLA pakhatin budget session a assembly house mewa enge an tho ti azot kha thil makani azot tu khan he department na tho mu tur ommu mal si lo awang hian khatiang zo na kha azot nge he department hian ani tur ang ani phak lo luat awanga du khop lovin azot zok ti hi mak kati na lai tak chu ani tun lai khovelin war tak maya artificial intelligence chi sang manga chakjok le olsam zo ka na an tho mup to laya sarkar le kha poimo tak po digital copy changtlung taka kan la in thon dar hlei theilo hi aza thlak to tak zetani kan officer lian te hian email address nei ma se email hi andong theilo nge email en turin hunan nei ngai lo jok ti hi hriat achak om thei hial eng bil ma hi online mangin kan la pe hlei theilo wa tui bil petura khatla kona mipui in hor khom lut thin te hi new capital complex sakal thin te chuan kan hu fawinarin om zoram chia kan han pe a receipt holam tak min pele ta kan chia pekin sarkar kut a thlen le thlen lo po chuizui ngai na om lo khopin akonga kwalin athui hle thi digital technology big atana department kan nei chun an ni a chia chi sang lak na turte bil pek na le online manga sarkara thuthen le sarkar atanga thuthon dar konga te hian na an thok tam tok lo em ni don le ti hi up to MLA pakhatin house mewa a han zo ta ka khan ril ruwa alo lang thar non on thin kumsang ni le somni pathum chunga cheng noi sang sari zani somnga an manral to awang khan nikuma po khan he department in asset siam na tur an che ran sak to lo ni in alanga nikum le kumina po capital section atana sumpek an ni don lo wangin private company tower bun lo naram kilkhor dewa te hian thil dang chu soilo mobile phone signal tangyal po kan la nei chle reng ri don ni inalang chu IT infrastructure le development atana sarkarin sum adat lemji atang hian a hriat thei ome ole kumdang zong ain mipuiten budget session poimo na hria in n2 le ngai ven tu kan tamta hi thillom om takani a kan tarlan sen lo demand poimo tak ala om trawa heng demand sang te soi huna kan IO kan thlantlin te zo na le soi ho na poimo tak lo la om nge tur chungchanga reaction video kan la siam ve thei tura ngai ila thil poimo tak chu kan budget a mason na tho na tur sum te hi sarkarin ani na tur ang takin an manghlomem ti vilzui hi ani a chu mi konga chuan kan sarkar thar hian contractor te na tho uluk taka vilzui vekzel atum ang bok hian mipui te po hian chia manga kan tholom tling khom an man na konga hian sarkar laka kan thik thu kan ti chia in uluk takin kan vilzui ve reng tur ani yang tunma zong aya langtlang zo ka sarkar akal thei to don phei chuan mipui te hian kan sum chun lut ling khom sarkarin aman na konga fir jok le fet jok deuh po in kan kal ho thei to ngei tura ngai ila tun trumatan chuan khati chin zong kha budget kan zir chian thei te chu niri phot te se budget bu hi mitin thleng phak le adu piang nei mai thei ani lova online manga digital copy pholang tu finance department chunga lom thu ka soya mipuiten kan hria thiam thei tura in hril hrian na konga po kan mi thiam te hi tun aina sazo karon pen chuak turin ka som chewa zolai di channel po hian hetiang thil poimo bi hi chu kan thei to pa buai pui chun zom zel kan ron tum don ani zolai di channel a hian rin tlang le rin ngam bel chian dol thungai nom le beng war thlak tak ilo be sei thin don nia